mfite abana bangahe ndabamubwira noneho namaze kuvuga ngo turi mu kane burya mayima yarambwira ngo uzana telefone yanje hano ntabwo ari iyawe umusaza wanjye wasubire kuvuga uwo mayima aba ari umusubiza uwo musaza wanjye arambwira ati yewe abo bantu mwajanye niki mukeneye tukibaheze abantu bojana abantu bose mukabajana ngo baratetswe musabe ico mushaka nubwo tutokibona two kwifashisha ku bandi ariko turakibaheza murekura abo bantu kubera yuko ntaco bari bakeneye bari bajanye inka z'akarere bari bajanye ibintu byose by'akarere bari babijanye baraho ntaco dukeneye abantu kugeza aho umusaza wanje yambwiye ati mpa mushiki wanje dusezerane ampaye telefone turasezeranye nyine arambwira ati nimba Imana ibikoze tuzabonana kandi nimba nyine byabaye nuko nyine tubonanira mu ijuru turasezeranye n'umubabaro mwinshi birumvikana nuko tuvuye aho hantu barasya kandi baradushorera none tuvuye aho ngaho aho nyine bari batwishaje uwari wahaye uwo musore Merci Ngurube ngo amurebe aramubuze aravuga ati wa muhungu yacitse none nimba yacitse mwese turabarasa baradushorera badukura aho hantu baratujana hariho aho ngaho iwacu hari haba nyine isoko zibiri harimwe yari haba ya kera ngo bahatugeze baratwicaza twese nyine ku mukingo wari uhari hari haba umuhanda baratwicaza baratubwira ngo nitutabona uyu musore mwese turabarasa turicara aho hantu haza kuza undi ngo umukuru wabo arababwira ngo se bana bantu uko mubicaje twabuze bamwe none nitubabura turica bana bantu ariko arababwira ngo nimubareke turagenda se kandi baradushorera turagenda tugera ahantu hari amasomo yo kuri Matunda turahatambuka kuko baratujana ku Kagugu tutuzi iyo turiko tuja ariko baradushoreye gusa turagenda tugeze aho hantu hari umwana wanje jewe wari wananiwe yari incuke arananirwa aricara kubera yuko nta mahuzu twari dufite usibye ihuzu umuntu yari yambaye noneho aricaye haza umumayima y'umwaraza arambaza siko wicaye ni gute byagenda ndabona umwana yananiwe nari mpese uwundi mutoya mbura uko mbajana nuko nkabona gusiga umwana biragoye nkabura nuko mujana uwo mayima araza arambwira ati nimba hari ihuzu ufite urupande uzane muheke aramuhetse turagenda badushoreye turagenda ariko bariko bagenda barasa nta hantu namwe twageze batariko barasa bakarasiki bakarasa hejuru canga hari abari bagiye babakurikiye bari nibo baza barasa oya bariko barasa hejuru gusa nye nta bari babakurikiye nabo bariko barasa kugira ngo bumve nimba hari abo basubiza yego ariko ntabo bariko barasa bonyine baratujanye nako nguko twavuye muri uwo muhana w'iwacu hariho abandi bakuye kuri Nyagisozi barimo Pasiteri Ruhara hariho abandi bagore babiri bari bakuye ku Kavumu umugore umwe ngo ni Kizuba n'undi mugore ngo ni Nyajambo bari bafite abana batandatu uwo Nyajambo yari afite abuzukuru biwe nyina yari yahunze yabasize n'uwo Kizuba nyine yari afite abana be babiri na muramu wiwe abo bari Abanyakavumu bari bajanye n'abandi bagore mbese Abanyamagunga nabo bari batandatu hari abana batatu n'abagore batatu baratujana batugejeje ku Kagugu ahantu kwa Ituro ngo ni umushefu witwa Ituro nabo bari batugejeje akaba umubembe ni umubembe harika gihe bagiye kutujana muri iyo ka barasura kandi baravuga ngo baratujana mu Kagomba ngo mu Kagomba ngo niho hakuru ngo niho batujana ico gihe hari nijoro batujanye mu Kagomba aho twahahuriye nyine na Pasiteri nyine Ruhara n'abandi nabo barabantu babiri bari bajanye mbere biwacu mbese babandi wavuze ko bakuye ku musozi ubwo mwari mumaze guhura mwese ubwo ibo bari babakuye iyo ngiyo mu Kagomba ngo niho hakuru bari bavuye kubasambisha natwe batujanyeyo namwega ngo muje guca ku Musamba duhurira aho muri uwo muhana wo ku Kagugu babajanye mwika natwe baratujanye mu Kagomba badushikijeyo
ngo dushikeyo dusanga hariyo wa muhungu Merci nawe yari kumwe n'abandi nyine bari babajanye hamwe mbere ariho bicaye ibyo bari kwavuga ngo yacitse ariko dusanga ari na ya ngurube yayigejejeyo turashitse n'abasaza bagejejeyo ya mizigo ngo dushike baradusambisha bahambiriye umugozi winjira nyine aho ngaho muri iyo nzu bari kwatwinjizamo uwinjiye bagaharura batwicaje muri ya nzu baradusambisha bakatubaza ngo se ni gute intambara zabaye ni gute intambara yatangiye ni gute intambara yabaye ni gute mwageze hano tukababwira twe twabonye intambara twabonye ni y'aba bantu batuzanye tayi n'intambara twabonye nibo bashitse mu muhana baraturasa bica abantu baratujana yo nsuwe inyuma gatoya hari undi musaza w'iwacu witwa Bukuru Yosefu iwe twari twahunze asigara nko haruguru yaho twari turi ananirwa kukiye ko twari turi iwe twasanze bamurashe uwo mwasanze bamurashe yapfuye aho hantu twasize intumbi z'abantu bane pole cyane nuko baratujanye baraduharuye barangije kuduhara no kudusambisha aho mu Kagomba barasuye kandi baratugaruye muri iryo joro batugejeje aho ngaho ku Kagugu. None se mukecuru ukiri aho wa wundi wari waguhekeye umwana yari akiguhekeye umwana ubwo muri iryo joro mumanuka muja mu Kagomba mwongera kandi mukagaruka? Oya twari tugiye kwinjira mu muhana ku Kagugu aramumpeza umwana aragenda wenyine kuko nawe yari yaruhutse kandi n'ibitose byari bishize yari yamumpaye. Na ikindi ubwo mumaze kugera aho mu Kagomba mwari nk'abantu bangana iki ubwo bari kuba bari mu bari bajanye? Twebwe twari abantu twese twari abantu 56. Pole cyane. Hanyuma ubwo bwa barabasambisha abo bantu bose kugira ngo babasambishe babarangize babagarure byafashe nk'amasaha angana iki? Twashitse aho ngaho ku Kagugu hari 5 za nijoro zari zibura nk'iminota mikeya ariko nyine hari 5 nicyo twageze aho ngaho ku Kagugu tuhashitse batwinjiza mu nzu inzu yari ifite salon nto cyane yari ifite salon ntoya nimba wicaye urambije tiwari kupfunya nimba wicaye upfunyije tiwari kuramza turicara turara muri iyo nzu twicaye gutyo abana inzara irabajya hariho bamwe bari kubahwerera hari umwana umwe wahwereye ahwerezwa nyine n'inzara inzara ijya abana bumva bari uwo munsi wose tibari bariye n'iryo joro baraburara abana bagize inzara nuko turaye aho ngaho uwo munsi wa gatanu burakeye n'iposho iyo nzu yari ifite imiryango 2 umwe wari urimo ibigori nyine basaruriyemo bakomeje hanze bajya bamayimayi babwiye abantu ati muze babasaza nibo bari basohotse barabwira ati muze mwokereza abana imishashi kuko nta kindi nabo bari bafite baravuga ati muze mwokereza abana imishashi bajye bariko botsa umushashi umwe nk'uhiye bagahungurira abana mu ntoki umwana yakamena nk'indete zingahe ngo arariye nuko ngo arangize nabwo imvura iragwa wari wabonye izo ndete zingahe yaziriye utazibonye imvura iragwa umuriro urazima nuko twirirwa aho ngaho uwo munsi ariko nyine muri icyo gitondo cy'uwo munsi nyine w'iposho baraza baratujana ahantu ngo baje kuduharura batukuraga muri iyo nzu twari turimo batujana ahandi ngo bagiye kuduharura noneho tuhashitse twahuye n'ibibazo byinshi tutabasha kuvuga usibye Imana nyine yaturengeye haza abamayimayi bavuye mu mihana baza bashoreye ihene abandi bari aho ngaho nyine muri uwo muhana bamwe bari badushoreye abandi bazanye ihene bari bafite bavuye nyine kunyaga mu mihana
noneho ngo bazishyize aho ngaho bari kubazijana aho ngaho mu Kagomba. Abandi barababwira basanze aho ngaho baravuga ati muri uriya muhana mwajanye n'ibintu byinshi, none nimuzane izo ngizo tuzigabure. Barababwira ngo se turazigabura, natwe twazizanye nawe n'ibyo kwizanira izanyu. Batangira gutongana aho ngaho, twari hagati y'abo bantu bose. Noneho baravuga ngo nimba ari isasu twese turarifite, nimba ari kurwana turwana. Urumva iyo baje kurwanira aho hantu ntiyavagamo n'umuntu n'umwe, ariko Imana iturindira aho hantu. Bonyine baratongana aho ngaho, abakuru babo baraza barababuza, tubona Imana iradukijije aho hantu. Ariko iyo baje kubarwanira nta n'umuntu n'umwe wasigaraga aho hantu, baratujanye baraduharuye. Ariko uwo munsi bariko baduharura, ariko tubona badaharuye ba basore, kubera ko bariko bavuga umubare wacu, ariko tukumva bavuganye n'abandi bantu batanga umubare, tukumva ntibavuze umubare wacu twese, tukaburaga uko bariko babigenza. Ubwo bariko batubwira ngo uko baraduharura ngo bazotujane, tumenye iyo bazotujana. Bariko badutunaguza, muti muragendera mu ndege ngo muzayigenderamo, muti muragendera mu modoka ngo muzazigenderamo. Bariko badutunaguza, ariko babona aho turi tutatohadukura, ariko bakadutunaguza. Bigeze aho ngaho, uwo munsi nyine habe kandi nimugoroba w'uwo munsi n'iposho barashyira kandi baje kuduharura. Nuko turaye aho ngaho, ni ukuvuga ngo iyo nzu twari turimo yari inzu ntoya, abantu mukaba murara mwicaye, tubone n'aho mushira n'abana. Turaye aho ngaho, burakeye mu gitondo cy'iyinga baraza baraduharura. Barangije baratubwira, hamaze kuba ku manywa nyine, tubona bazanye ibyo kurya. Igihe bari kubabizana, kubera nyine ko twari dufite abana benshi, umwana yaza akora mu isahani rimwe, yaje gusura kuja kumanya irya kabiri agasanga birarangiye. Ariko ibyo bari kubabona nyine bari kubituzanira, kandi ibyo ngibyo nyine, ariko kubera ko twari benshi hari abatigeze babibona. Nuko ngo habe mu masaha ya nimugoroba, bahamagaye ba basore bane, bari bane, hariho n'umusore w'umurundi n'uw'umushi, n'abogabe bacu babiri nyine, Gatutsi na Merisi. Barabahamagaye, barabajanye nabo bagize babajana bakaja nabo kubasambisha mu yindi minsi. Iyo minsi twari aho ngaho, bakaja kubasambisha, tukabona barabagaruye. Noneho ubwo barabajana, ngo barangize kubajana, natwe bamatubwira ngo tuze tugenda. Tuzi iyo turi ko tuja, baratubwira ngo tuze tugenda. Batujana Ikirumbi. Twari tuzi iyo turi ko tuja, ariko batujana Ikirumbi. Turagenda, tugeze mu nzira, imvura iragwa, irahita, irasubira iragwa. Twashitse Ikirumbi, abantu bahazi, aho bageze bapigira ahantu baza bita Sandra, ahantu hari ikibuga cy'akabumbu, niho bazapigira. Barahatugeza, bahatugejeje bajya bamayimayi bo ku Kagugu, baduhaye ab'Ikirumbi, batwakira nabi, baradutuka, baraducunaguza, ndetse bakazatukana bajya batuzanye ngo se ni ukubera iki batatwishe, ngo se izi nyama ko murazijana hehe, bene ibyo ngibyo. Ariko nyine baratujaniga, badushikije mu muhana, turibijaga, yahuze twambariye imuhira. Ni ukuvuga ngo aho twagendaga hose imvura yaratunyagiraga, tugashika ntaho twashitse batadusasiye ihema mu nzu, ikija agace abantu bangana gutyo, tukacicarana kugeza igihe bizatwumiraho. Ni ukuvuga ngo aya mahuzu nayo yabaye amateka. Jewe ndayifite, nzanyimesa nkayibika, sinoyambara ngo nyicane mu muhanda. Iyo huzu yabaye amateka nayo. Turaza kuyifotora tuyereka abayidukurikira. Turaza kwishyiraho ku ruhande rwawe iyo huzu y'amateka ize kugaragara nayo. Nta kibazo irahari. Nuko tugeze aho ngaho Ikirumbi, aho hantu batwakiriye nabi. Twarashyize batwicaza hanze, batwaka nta birato twari tugira.
uwazi ugira ibati yaba afite ikirato cy'ukuguru kumwe takugitaga kubera ahantu twako duca hari mu mabuye hari mu mishugi tiwogita niba ufite hati nyine akabigira zombi aho barabitwatse babishize mu mufuko batse babasaza amakoti bari bambaye kugeza ku mikaba bari bambazije amahuza kandi mwanyagiwe na cakijaga twanyagiwe na zabijaga batwicaje hanze barangiza bakaza mu nzu hajamwo nyine abo basirikare bamaye nyine bakazahamagara umuntu mu nzu bakakubwira ngo uzane ico ufite nutakizana turakurasa bakakubwira ngo urengeze amaboko ukarengeza amaboko bakakubwira ngo uzane ico ufite nutakizana turagusopa neza usanga ico ufite tuzi ko dufite imbunde turakurasa umuntu yariko yinjira umwo ngumwo uzi ngo nyine abantu rwacu rurarangiye baradusopa uko tungana twese barangije batangira kudusohora umuntu umwe umwe hanze bakazatubaza kandi ukuntu intambara yabaye iryo joro naryo kandi twaraye turiko tuvuga nguko baradusambisha nguko baradusopa bene ivyo ngivyo iryo gaturaye aho ngaho rirakeye ngo buce twiriwe aho ngaho umunsi wa kabiri twiriwe aho ngaho ngo habe mu mugoroba ngo habe mu mugoroba baratubwira ati mwebwe iyi nzu mwicayemo n'intoya none tugiye kubatandukanya bamwe baje mu nzu imwe abandi basigaye mu yindi mwaziganye naho ko twari twayiriwemo naho ngo hari abantu bari bavuze ngo shefu ngo hari umuhana wo mu Tubondo yateyemo intambara ngo uwo muhana warahiye arangije baravuga ngo abari bamureze ndetse baravuze ngo shefu ngo bamwice hasi yatereje intambara imana kujya imana irakomeye nyine n'imana uwo musirikare nyine wari kuvuga yerekana message bari bamwandikiye kugira ngo yice nyine shefu ayereka uwo mwembe twari kumwe uwo mushefu yitura wo ku Kagugu twagumye kugendana nawe uko twari kumwe nawe turangije abwira uwo musirikare aramubwira ati hano mfiteho message bavuze ngo baricara ngo twice shefu hasi yateje intambara umushefu aravuga nawe ati nimba ari intambara bari mu Tubondo hariyo umuntu w'iwacu ku Kagugu mureke tumubaze baramutelefone baramubajije aravuga ati twe abanyatubondo n'abanyabivumu ntaco dupfa nimukore ico mukora mwenyine ariko ntaco dupfa nabo nuko uwo munsi wabo bari basinyiwe ubwo gupfa ariko Imana irabarinda iciye muri uwo muntu barangije bari bazanye imigozi yo kubaboha urumva bari basize babasaza bose kugira ngo babice bari kwica shefu wenyine bari bavuze ngo bose barabica nicyo cyari cyatumye badutandukanya naho umushefu w'umurembe yageza nyaza aho ngaho ariko ntaharare bwaca agasubirayo iwabo ku Kagugu haba ku manywa undi munsi agasubira akaza akabasura se akabageraho akadusura akaza kutureba arangije araza uwo munsi wa gatatu noneho aho bari badushize urumvaga bari bafite gahunda yo kwica abantu bari badushize mu ikanisa ryari rihari aho umuhano wekera ryari n'ikanisa rya Gatolika nabo iyo nzu twari turimo yari itangira nyine mu muhano bari badukuyemo basigamwe babasaza uyu munsi wa gatatu ni ukuvuga ngo nta muntu wasohotse habe n'umwe bukeye ari babasaza ati basohotse ariko titwasohotse bamayimaye bakaducunga bakazunguruka rya kanisa mbese bamwe bakaza bakicara nabo muri rya kanisa nyine baducunze nta muntu wari gusohoka n'umwana ariko avuga ngo aje hanze bakamuherekeza niko byari bimeze uwo munsi nuko ngo turangize uwo habaye saa saba tubabona uwitura araje
ni ibintu birebire cyane, ni ibintu byabaye ni birebire, ariko kandi tubona Wituma araje ashitse yabaje gushikira nyine muri za basaza bari barimo, baramubwira ati noneho tutuzi nimba abana n'ababyeyi bagihari,